And everyone to ensure that we deliver the project as fast as possible. Thika Road inapita Bob Harris inatokea hapa Mangu. Hiyo ni Ramu. Then we have those ones are also that, and then we send in a contract ni sainetwo na project ni wira ni arahirwo marwa ma kwambiriria wira na marwa macio ahirwo last week but one koguo ni hindi wira contract na thiko 12 kuma muthi nginya muthi na twiguku ni undu wa consultants kurugamirira project ino niguo kurora maundu mothe ni marekwo wega na ithuĩ turugamirire tondu barabara ici cigwakwo na mbeca cia thirikari nene. Koguo ithuĩ ene na ithuĩ tugukorwo tukihotithia bara ino gwakwo twarehe siasa twarehe inegene then nigutigwo tugutigwo thutha na kuria kungi andu metikire na turauga mundu o encroachite bara ndageterere compensation tondu we niwe wi bara na andu aya ni mekuga ni megukorwo magika gwika pegging ni kuga ni megwikira beacon nigetha bara tumenye bara irakinya ha wona wekirirwo beacon ndukanjie gwitana mucemanio we thonga okorwo ni macani maku eheria. So ikiwa kuna yeyote ambaye atakuwa amesongea barabara, beacon zikiwekwa ni yeye kuondoka sehemu ile ili tuweze kupata barabara, na nafikiri itakuwa ni maendeleo ya muhimu ambayo Mheshimiwa Rais wetu angependa sehemu hii pia ambao hawajaona barabara tangu uhuru uanze wanapata barabara na inafungua maendeleo.